Toi wha Tala Fou tol wha poponga o Tala Fou malisi ufonga le lau mua mole ne iau auli. O le vai aso nei lea wa amata ona tapea i le kukol ni i meli ele o toi wha au ngā ina o le whautuanga o lo iai. A whai e eini tangata i le mana na o e tapea i meli i a tatala au le mai a le vai aso. I lalo ni swinga fo le polisi a le kukol e tapea i meli ele o toi wha au ngā ina pe ona wha asilasila le masina o me. O le ave e se ai i meli o ta ilua tau sanga malunga atu ele i toi whaongaina, ma o le a mata whaatino i le a sofa raile nei. O le alongo ina fo i le kukol tangata umayeini a lato i meli ele o toi whaongaina. Ua whaaulu tala i whaasala launga i le lalulangi le fofuanga le whainga malo foa New Zealand, e toi ave e se itu la fono sa fuafua e whaititi le ula tapa ai le atunuu. O lo o au fie nei suinga le ave e se ngau tuunga mo le tele o le nikotini i tutono tapaa, toi ave ese le tapula ai le au whainga o fale o loa, e whaatau atu ai le tapaa, ma toi whaapawhala le tu la fono sa fuafua, e whaasai nei tangata umana whananau i luma mai o le lua whemaleiva, ona whaatau i eini sikaleti, whaatasia mateu teunga i o loa mo le vaping, a e tutongi na o la fonga mo o loa po o tapa ai mawhaio na ula po o smoked products. Na sauno le minista o tupe Nicola Willis, o le fuafanga le mawhaio na whaatupe i la fonga i o le a whaititia. Na whaalia le national e whaawau pelo la tau maunga, commitment e whaititia i le ula tapa ai le atunuu. I whaasala launga le BBC i Britania, o la tau ta waile whaate i e lea suinga, ma whaasala la waile te e malo se la ufaito whaaro soifua malolo ina lea whai unga, o lo whaamatala inai o le ula tapaa, o le mafua anga tu mua leo tangata mali liwa me whaio na puipuia i tatono New Zealand, ma o le polisi sa fuafua tau whi tupulanga talavou, ma i le whetā ngofi tapaa pio na whaasala la waile BBC. Wa iei fo i whaasala launga a le Guardian e whaapea, o se ngai o inga iele talitonu ngol soifua malolo ina, o le a mau ele whaita wafi o soifua ai mai se mua Māori. Sa lipo tia fo i le Time Magazine. O le manatu o e o lo mata itu wina ia mata uputau soifua maloloina o se manu maloa ia i lea mo kamupani tapaa. Na lipo tia fo i le Sky News, le sui o se finangalo le palemia o Britania i le tapu i le tapaa Britania ewi i le toililiungo le tula fono New Zealand. Lipo tia fo i le Daily Mail Australia, wa whaamuta le whainga malo fo New Zealand le tapu, Sāmoa mua i New Zealand i le lalulangi, o le whaamutanga o le ula tapaa. O lo i ele whaanaunonga le palemia Christopher Luxon, ina i ave sea teuteunga le tula fono, a o le iaulia matilua a whelua whaa. O lo tu maupeo na whaawau i si tapu i le ula tapaa i tutono New Zealand, o le matua e whaatanga i nai, o la pata ingal soifua malolo ina, o polo kalame tawhia i le ula, ma isi umavaenga peo na sauno le palemia, ma o lo nau fo ina ia whaititia tangata, e ula i tutono le atunuu. Sa whaitioina le sui palemia fo vau vasa mana i Winston Peters, wha ala potopotonga o nanga whaasalalau, i e whaatupe le malo, o na ole le tutu o tasi mai le whainga malo le umavae atu. Sa fsili e tu stala, po le ale vave te tauna whaangaio i e mtanga luenga le malo, le ave senga o ingoa Māori, na Charlie Peters, se iwa ai po le ale vave e malama mai le TV and said, ma le leite o New Zealand, o ni mea tōtino lau whai la fonga, i lea whaasila silanga fau. Na whaitio ina e Peters ia au nanga tele, e whaapea na tele iwa ai ni whaamaoninga sa tuto tasi, mai le malo, i le tolu tau sanga o tuanai, sa whaasino tonu fo ise whaaseale sui palemia, i le 5.5 miliona tala. O le vainga tupe sa tala atu le whainga malo taluai, e lango ai au nanga whaasalalau. I taime le COVID-19, sa o fia le whaatupenga o ngā luenga e lua se lau maleiva, manipolo keti tau wati na e au nanga whaasalalau e lua sefululua. Ina ofisilingia Judith Collins i sona finangalo winga i sauno ngā Peters, na ia whaelo ai o ia lea whato ato fia e vea malo ia sili. Ma ele o ia fo le tina o wawasa manaia. Peita e mo le tupepeo na ta ue 5.5 miliona tala. E aona popole i e tangata uma New Zealand. Ai o le aia i lava le sootanga le leo le whainga malo fo ma le au whaasalalau. Na whaalia Willie Jackson o le sa avea ma minista o whaasalaulaunga i le whainga malo a le leipa ua mawai atu ina ua whaatulanga le vainga atupe. Na ia tā uai o le tupe lea sa whaanganga mo le au whaasalalau umalawa i le atunu. Ai le na o vaenga whaasalalau o le malo. Sa fsosoani malango ai i au nanga whaasalalau uma i New Zealand. Ina ia mawhaio na whaasalalau ala tau whaamatalanga
I taimi whainga tāla COVID-19 fuluiwa ai lena o le TV New Zealand ma le leiti o New Zealand. I lalo ai inga le leiti o New Zealand e te tau ona tu o tasi e au whielo lātou tu ina atu whaamatalanga ma Tala Fou e whaatua tuaina tu o tasi ma mawhai ona mawasa o loto i tangata e whaatupe ina e le malo ma i lalo tu la fono e le ini minista al malo po o se tangata e whai masui o minista. E whai ani whaatanunga i le leiti o New Zealand. E whaatatau le whainga o lātou polo kalame o le aonga ma le whaalau iloanga o lātou Tala Fou mai le mawhai fo iona o lātou ave esea se tangata whainga aluenga. Watu ina atu se lapata inga tele le whaalāpotopotonga o lo waaya le swawa i Wellingtone, le Wellington Water. E whaatatau le taunga tau le whaatupenga o le suinga o paipaili tu malo atoa. Peita ina ta ue pule ngā nuu, wa taunga tā la fonga i e tutongi e tangata. Masatu ina atu le lapata inga i se tusi le pule nuu o le hat o Campbell Barry, mai le taitaifono o le Wellington Water Nick Leckett. Na tā ua i Leckett, e tolu se fulu biliona tā la, e whaalele ai pai le isi tolu se fulu tau sangolu manai, peitai o le a whaawau peo na si itia, ma a whaawau peo na whaatuai, o le a fiai au nanga le soifua maloloina, e tau fiai fo ile whaanau naunga ia tele ni fale, ma a fiai fo ile tūlanga au nanga mo le tu malo, wauna ina le taitaifono le tu malo ina ia whaataua le mata upo, ma aua le whaale ano iai, ma ia o fia ia lātou fuafuanga whaata atitia mo le se fulu tausanga le lava o ni tupe whaanganga mo ia ngā luenga. Wa whaaleo e nisi o tangata e mata ituina mata upu tau I upu whai o le malo, ni whaasea e le whainga malo fou, e whaapea, e whaafōlinga, ona ole to o tele o minista. A o leana o lātou fola e whaititia tupe o loo mau le so ona whaalu, e to o luas fulvalu leo whainga o minista. Ma uafsilingia e Bryce Edwards, lea whaiunga Christopher Laxon, na o lātou uafiatu I te tono le malo, I lunga o folanga e whaititia le so ona whaamau o tupe le malo, ma fola fo ile whaititia o le whaita wafi o tangata whaingaluenga le malo, na Sāmoa Edwards o le University of Victoria, I lona manatu, o le ai eise whasosoani mo le whaititia ngō tupe e so ona whaalu peitai, o le ua amata ia I lātou ni tau I titele, e ala I le to o tele o lātou vaenga o filifili e minista. O minista al kabineta e ta itolu se lau afe tala il tausanga. O I lātou I fafo le kabineta e ta ilua se lau 5 se fulu afe tala il tausanga. Ma ilona ia lava manatu pe ona Sāmoa Edwards o se tau whaalata mo le to o tele o tangata. Talo na avea Laxon mata ita o le National. Sa ia whaasea le whainga malo ua mawai atu. E whaapea sa so ona wha mau tupe le atu noo. O le so le fono momo al pale mia fōmala na kāpeneta, ai maisi o le whaasawalinga o lātou fuafuanga mo le se lau waso mua. O la lātou no fua inga, o le itolo ave le whaamomua Christopher Laxon, o le whaalelei o le tamao a inga pe o na ia fola, o ana nafina whaatauto ina le whainga malo fō. So whaatasi le National Act Male New Zealand First, ele kovana sili, Dame Cindy Giro, I se sauninga aloa I ele maotal malo I Wellingtone. Na tofi ai Christopher Laxon ele kovana sile o New Zealand e avea mapale mia lona fas fululua le atunuu. Ua filifili ai fo I minista fo I la tom tawhaioi whaatasi ma minista lango. O le fionga wawasa mana I Winston Peters, le sui pale mia mo le tasi ma le awhatau sanga mo le paia inga, lona 5 fulfahal pale mene New Zealand, e to o 2 minista I tono le kapeneta, to o fulfah mai le National, to o tolu mai le Act, ma le to o tolu, mai le New Zealand First, e to o valu minista e lei to tono le saufa inga le kapeneta, to o 5 mai le National, to o 2 mai le Act, ma le to o tasi mai le New Zealand First, wa yei malwhailau tusi lango whaapale mene ale New Zealand First whaapea fo I male Act. O le mana onga o taitai o pisinisi, ia wawea na whaatino le whainga malo fōu ni swinga e au fiele toi ave I sea o le tula whono malilienga I olo au mai e whaatasi e Iuni ma asosi, a whale whainga aluenga e una ina tuutuunga tala whea ngai, mō tangata whainga aluenga umalawa I tutono o lātou ngā aluenga, ma toi a mata le iwas fuluaso, leenga lue whaataitai mua I se tangata whainga aluenga, na whaalia le pulisilo le Business New Zealand, Girk Hope. E iei nisi malilienga mō tutongi tala whenga I le I whaatino ina, mai te tau ona toi ave I sea, e le o mawhaiona whasosoani ai I tangata whainga aluenga, peitai, na tā ua le presidente o le pulenga o Uni, Richard Wagstaff, wa toi fo I itua,
pe a whai e ave ese whaatulanganga mō ngā luenga sāo fia i tutono mālilienga mō tutongi tāla whengai. O le whaingo fia i o whainga whaapisinisi i tutono New Zealand, peitai, o le whaingo fia fo i ona lea mana ia tangata whainga luenga, ma le le whaingo lātou tutongi e peona Sāmoa wax staff. O mālilienga mō tutongi matulanga tāla whengai mō tangata whainga luenga, o lo mawhai o na mawai e au whainga luenga i o lo mo mia ina tele i aso o mai pe o ave pasi, o tangata e whaamamai na whale, o e ngā lulu i supermarketi maisi, ni awanoa mō tutongi mga luenga tāla whengai. Mai le te tau ona toi whaawhainga tā tili le soifuanga o ia tangata, e talia ilu i tau i o whengai ma lea tunu o, i taimi nei, pe ona sauno le Presidential Pulengo Uni a New Zealand. E lua te sima le tasi miliona tala o whaasalaina le company in siwa le Medical Assurance Society. O nei o vātu tupena tutongi le whaita wafi o tangata, sao lātou whaangai o ina lātou in siwa. Na whaia le Financial Markets Authority, se tangi whaasanga le company. O na nasolia le Medical Assurance Society, tu la fono fi whaata wa inga. Whaata sema le whaio ni whaamatalanga le sao, i tangata whaatau. Sa i oele company ia wha le tonu. I le vālu lua fisful whāma le lua fe lua lua, e silia maleono tesimal tasi miliona tā la. Leo wha ingo tupe na wha atonu ina tangata whai in siwa e tutongi, e ala ilo lātou le a vea o tau pa uu wha apitoa, mo le tele o tangata, ma le lea yoni pōne siam whaiona tālu sanga, ma le le sa o wha atulanga o le si itanga o tau, le atoi wha afo i tupe tangata o lo oa a fiai. E silia malefitus fultasi ngā luenga mō mata o whaasai nisi o le hawha amalolo mai le University o Massey o na ole le lava o tupe. Walata i le lua masina talo na fōla sia le University. Se suinga tele le tua o onga mo le whaasai nisi ina ia whaasau o le whaitau miliona o tupe whaalo. Ma ua tā ua o le masina fōu e mau le whai unga muli. E iei nisi o mata upu ma whailonga o le ale to e ao o ina e pio whailonga o fō mai o le tō whamanino po PhDs i tau mawhai whaongai le tekonolosi ma nisi o tikeri. O isi mtātai pe o le o onga masu enga le whainsinia o le ale to e whaawa wina o avano e fitus fultasi ia o le a fiai wala i titi fo mai le selau ma le fitu saulua i fuafuaina na whaalia le atunga lunga o nisi polo Fesali University. Ona uia suinga, o le amtoa whaalawelawe ia o ngā tamaiti, a mai se lawa i lātou o le a whaamalolo a lātou supervisor, a ele i mai a lātou sa ili ilinga masu e suenga. Ua i oe whaatasi le Hamas ma Israel e toi whaapopo i siaso e lua e tau fiei whetawa inga. O le sole ua tatali e le whaafesuia inga o isi tangata o lo tau fia whaamalosi, whaapea mabango tā. O le fola sanga sa fa yele so upo le matanga luenga o le waifa fokata. Leo lo ngā lulu e whaatasi ma le United States e whaapea ma ai kupito i whaatala noanga e tau fie whetawa inga le vao le Hamas ma Israelu. Sa fola Israelu e toi whaapopo se isi aso se tasi a e to se fulu nisi tangata o lo tau fie whaamalo se le Hamas ia toi te tala atu. Na whaamaonia le Hamas ua ioe mo isi aso e lua e tau fie whetawa inga i lalo tuunga e peo na whaia le isi malilienga mua. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.